Hello, loite ho. Tunihin Student of the Year 2 hi anasayo hite. Aflim ki pat panachun romlin ta akhana mi tampi chule alai ta chun mi khanin microphone thu ase na hi. Aman hi chilai athu sei che hi le dignity come Student of the Year kiti chung chang he hi. Hi chilai skola hi kite na khano min hi chilaya ala chu Student of the Year ki pidinga hi tin sei tai. A competition ki pat chun mi pi hola anunga amel hoi ta khat amin mia ki tinuhin rohan kiti pasal khat ding chun chair mabor na hi rohan kiti pasal pa hi gol hang mel hoi ta le gol hang ha ta khat na hi chom khat joven competition chun ama hin trophy hin sang tai ama in hichila trophy hi anadai a hi poi aji chu hichi trophy chu ala hi le ama na dei angai nu mia ko mai ka lungset ne ti hi saiding hi a hi chin ama zonga china in mia ko ma chun I love you ti tai hiti chun sin hung ki hele na hi a umdan hi thil so imu masan ho chu pasal pa lungel hi an hi da na hi chuin pasal pan jong mia chu muding anum ke jing en a hi wangin hi tia lunga gial ji chun aloi pa chu pasal pa chunga chun alung hang hle jing tai chuven pha chi sa hung ki mui na hi rohan le mia hi aniaw lai hona pa na hi hung ki kop thei hun na hi amani hi kum som le kom ni waljen hung khom hun a hi in pha chom khat joven kole som choma hung kai hun tai pasal pa su sumhalu na lo pisori kole sa akain numainu chu Saint Teresa sumhalu na kole sa chuna kai na hi pasal pa jong hichelai kole sa chu kai di atia hi le 20 lakhs ngai na hi Saint Teresa ge na aloi pa to pasal pa din lai ta hin nunga mil hoi ta khanin garinal ta khatna hin tolin kole sunga chuna thailu jing tai chuin security pa chun pasal pa le loi pa chu no do go na hi le pasal pa engang chalin selfie khatna lai na hi pha chom khat zole nang to hin ki pa ta selfie khat ni ki ka bom ding a hi tin ki tip na nei na hi le security pan jong hi chi chu ahung hi ding monga hi le kei jong hi chi ni chu hin pha ting le kan emol hi ka ki ho hla ding a hi tin a sei tai chujoven assembly ball now wachun dignity cup come Student of the Year hi ki panwa ki dinga hi tai tin a se uven hi chi achun tu chung hi alas a chaina a ipan lo diu a hi chujong le ikite pi ding ho hi ichana ikigo no tam ti jong hi va sa ding a hi tin a sei tai pasal pa le loi ho chu dignity ka ma a zaw ding a ki chu naw wachun bei che henin pasal pa le loi ho chun ani kayo ven a hi wangin wang si num te in amho loi chu hi chelai chu pang thei lo ding na sei taw ve hetia pasal pa le loi ho zaw lo ding chu pasal pa chu lung hang hle jing in lama hung ki le tai in hung hluna chun Saint Teresa a sports a ko na scholarship amu in hi chi college sa chu kai thei ding a hi tai chuin pasal pa ki pa be sen mia ko ma ga saiding tin ahung in hi le no mai nu chu hi chi pe ta chun an i mu in hi chuin no mai nu da than bazar langa awan ki chu a chi tai hi college chu mi ho kai na hi ji chun pasal pa in mi ho to kilo na ringin ipi phama bolin to ka pha hoyong cha chep si de in chujavin a college a kai na luya aloi ho chu hin vai hla tai pha chom kha jovin amazong Saint Teresa college sa ahungin fu ta ahung ki vanin mia kiti anyaw lai ko na ahin ki go pinu chu ahin hol panta na hi wang si num ten mia chu koi machan ani he lodan hi tai chupe te in mi tampi la chan pasal khat chun nang na hol chu mia cha fla hin te ti na hin sei tai chuin pasal pa jong auditorium langa mia holen hung tai hispe ta chun stage a numai khat na lamin hi chu mia hin te tin pasal pa na veta na hi le ahung ki hei do chun mia hi mala la ki mi khongsa an hi tai hichinu hi aphat modan chu alam pe na ala to ki to lo man chun aloi ho ko ma alung hangin hi chu in pasal pa jong hung to in hitia chi kilam ji e po hitia kilam hi tin no mai nu cha challenge tai pasal pa alam pe na tempo speed chun mai nu na ha thawangin pasal pa chun bai chakhen in alam do kin na hi le no mai nu cha lung hangin kapa ko ma ka sei do ding na hi ati tai chu in mia chun pasal pa lam cha ne ven ima sei levin adal tai chuzavin mia in rasan ko ma chun hichikole sa no mai ho koi masa to ki het na ngai poi don zonga ngai poi tin a sei chuin pasal pan hichikole sa no mai dang ka dai poi nang bo na hi tin a sei na hi le no mai nu cho ki lep do ki go in chuzavin pasal pa ko ma kai zia hichi Saint Teresa kole sa nong hi na bor khel tai tin a sei pi tai azinga assembly bol na wa dignity ka ma dinga captain hin hlang ta ve na hi le achi sa komnya Student of the Year an hi sa manaf ki tipa hi a hitai hichipe ta chun manaf le rasan chu ki he to hunin
auditorium ma lam ani kitet pi nu chu hichi manaf naw nu hi an hi dan hi tai Zim na langa Sriyan pasalpa koma miya na nung daya hile kasay say na bolding ahi chule kay hoti maung na zawding ahi tin say tay. Chusaven rason ho chu 100 meter race sliding na hong kipando tawin na hile manaf in record ani koy sa chu rason hin asuke in mizaw si chu lungdong le jing tay. Hitiye hi pa chun miyan pasalpa chu ahin le day chat kinin classroom maum lai tawin le kha Friends dance with me at in amani zong hong kile kop thai kit tai chuin pasal pa zong ki pa le zingin numenu ko machun ken kalongga kalong tum hi kamol so te ding hi tin numenu ko machun sei tai azinga ki chipna wachun mana fo kabadi ki chimu vin bei chhen na zawin chuin pasal pa rasan cho hong na hi le gel to bang lovin ana zo ta po na hi chuzawin manafin pasal pa chu birthday party ading in a ko tai Party ahong na chun pam langa aloy ngai ta alui ho cha amu in aloy ho chun hichila lu na the ding ni ki thopi vin atile mia chun pasal pa cho kai mangjal tai Shreya en pasal pa chu zum so ding tin aloy ho zo si chu party sunga chun hin poilu nin chom khat zawin akidal ta vin hile mia chu pasal pa le aloy ho ko ma chun lung hangin tu kal na ho hin na ki vap loading wa hita ati Azingin Shriya le Rosan chu parking a kichu hunin Shriya lunghan ji chun pasal pa cycle chu ping anu tai chuzawin Shriya apa chu office a ko win Rosan maya numai nu chu apa chan amai a beng flip ta ni be pi tai chuzawin Shriya chu alungnat na ho len mang na ding chun alamin hichipe ta chan pasal pa hungin ai ni gol cha hi te tin ahung sei na hi le numai nu chu ani nom poi hi chun numai nu chun hung ki kam thim le sa hi in lam ki te na hi nang ka te hla ding na hi tin sei tai chuzawin manaf ler san chu loi cha ngai ta hong hi hunin alang khat langa Shriya le manaf chu alam bomin alang khat langa mia le rasan chu alam bom hunin a hi mia chun manaf hi ani thim dei cha da na hi tai hi chi hi imacha helawen pasal pa chun panna bein a khona mia te tu ani khiji tai lam ki te ni chu hong hlung tai mia le Rasan alam na hin mia khona hong kipilin hichiji chun trophy chu manaf le Shriya ani chang tai chuzawen pasal pa chun numai nu chu thamun ding tin a hol le le en hi le athim cha in manaf ta ani bom hun chu agamudo in chuin pasal pa lunghang be se in manaf chu mai chang a kharap lai ta khian tai azing kho hung wa in rasan chu Saint Teresa ko nin a hin no do ovin a hung na rasanin manaf chu su na hi le aloi ho ki thovin Rasan chu mial si tay na nivolvin Rasan adoy latup chu animangin lung na tain Saint Teresa hindal tay chuzawin aloy ani ki ko pilui ho to ki tha su khom ki ding atile aloy ho chun ani don tapovin chuzawin pasal pa chu lung na tain manafle mia chan chu vikit tay chuin pasal pa nuin pasal pa koma nang hin na telen na bol theilam pi zo bolin Mia chun ama hi koi ka hi hamti ki hello zia ki hol hi bobe hichi chun nangin zong nang hi koi na hi hamti hi ki khol pan tan tin chapa ko ma chun sei tai azing in college ani kai na alui form chun Saint Teresa college sa hungin manaf ko ma student of the year hi ki vet hla ding hi tin aga chau tai hichi zo chun a college kai na luya a oza te ne chun pasal pa chu dignity cup student of the year ading a captain na panding hi tin sei na hi le pasal pa chu a member ho bo hinge captain hilang mi ayeng si tamding hi tin sei tai Saint Teresa college hong ki mukinin Shriya en mia cha ga holen Rasan akino do tabang chun manaf jong hi no do saute ni ki thopin tin aga sei tai chuzawen pasal pa jong aloi lui ho to training ball khom ding in ahungin chuin a captain pau chun reserve team ato ding in pasal pa cha sei tai hichipe ta chun Shriya pasal pa kom ahungin trophy cha hin choi tai hiji ka hin choi lo na hi nangin wang ima hepo na te manaf lemia hin lungthim khat na ball huna a khotna ni hi sa slip hung chi chu amani hin a ball thu huna hi bowe hichi chen aini pangbom hitin college dance competition sanga hin aini jong pangbom hitin lambom hite tin hung sei tai chizo chun Shriya chi ko na chun pasal pa loi hokoma thil so zo si chu kin ka go na hi bowe Rasan su hil khat cha poi tin a sein pasal pa chu aloi ngai ta ho to ki le kop thei ki ta na hi pasal pa le loi ho dance club ma Shriya ki mu pi ding na hungovin pasal pan mia cha amu in ani ho po na hi
Azing zing kan pasal panjong cycle hin son phe na hi le Sri an lam bom pi ding in aning in amani zong ak ing wachun alam hun ta na hi le mizo si chun avet no min aniki pa pi le jeng hun tai phacham kha zawin Sriya in aroma ke nga hong da in happy birthday ti asatai avela mi umda na chun achungwa ki pa thu asain ama zong lungna ta in amal ama ki hovin hiti chun aba day chu mang tai apa le upa hen Sriya ba day lampang hi macha ne phon poi chuzawen no mai nu chu pasal pa to lama khiljin la chun ahung in hi le mi tampi in ama ba day adinga surprise ani bol chu hin mutai chuin no mai nu jong lungdong hle azing in ipitika ba day ni hen hamati le pasal pa chun Facebook nga pana kamu hi e tin no mai nu chu ki pa te na ba day chu mang khom taw ve amani zong lamdan aza za na khil hunin pasal pa chu akole islamuwa kabadi ki thim chu ovin numai nu hin pasal pa chu aga fel hi zingin alung se no ho hi zat ling se nin pasal pa he sa ding in ani sein a hi wangin pasal pa chun ato na hi bawe tin ani la na hi hiti chun lam ki te ni hong hlungin amani zong first a hin le tai hi chun pasal pa numai nu ko ma trophy hin nei no wa koi na ti le numai nu chun kai no wa ki koi le apan pon te tin a sei tai chuin pasal pan nanul am ti le kay kape na chun kanu hin ho anabay tai tin asain napal amati le numay nu chun kapat hen ka ki ka huna hi pi hamjong ka hepoi kay ni ki ka hi ha sa le tin asain hi chun pasal pan Sriya chu akoi tai pasal pan Sriya koi chun mia amu in chuin mia hong phain nei ngai damen ka bol khil ta eti le Sriya chun mia chu no do ding ago in chuin mia in pasal pa ko ma mun khana thu hoi na hil chi na nge ti le pasal pa chan ahin no pin cafe khana hung to ta ve chuin mia chan pasal pa ko ma nei ngai de min tin pha ma sa le tar ji ani that ki go ho cha ve sa in hi Sriya chun hi chi nu hina ta asan lai ham hi chi nu zo zo to hi chi pe ta chun mia chu Sriya in coffee thlai dan tai rasanin mia lungse ji chun Sriya cha senin hi chi lai mun hi da thagang chalin tin khanu zong lung na te in ada ta na hi azing zingin Sriya le apayan buwani alaita ahon hin rasan ahungin Sriya komachun London a dance school agachi hite tin asay nahi le apa cho aninum poi chupe ten pasal pa in may nu ta asan hun trophy cho hin lada in table chunga chun akwain na chanu hi lam thiam ta hi hichi hi amasa nahi kan ki pa pi tin adal tai phachom kha 7 annual dignity cup cho hung thungin Saint Teresa College sa aumin alang khat langa manaf le loi ho in rasan loi ho cho vo in chupe ten pasal pa jong hungin aniki le tho in hi hicheke na anawa ko na chun rahan le team ho chu ahung kilung to ovin pan hoi serin ahin la tawin hi Sriya in lol hin na nei ji chun apa in London a dance school a solin chuin pasal pa in Sriya ko ma kin nang kalung si tin sei na hi le na mai no chun kin wang nang kalung si po hin ti pe dignity cup cho hung hlungin akilhai te nawa manas in ni ve thaina wa ani nin ani zawin 800 meter lawang rohanin ani zawin hi ani khat nia chun Saint Teresa achung penin adingin Pisori College te chu anga chanan apangove Rasan a college kai na lui ho chu final ani kai ovin mia chun Rasan alung sit dan ani vet sa in a hi wangin Rasan in Sriya zo ani lung sit ta na hi final chu Pisoral tele Saint Teresa te a hi in dignity cup chu Pisoral College pasal pa akai luina hichi college chun anila tawen hi tunya thusim se chu hi chan hina ki chai ta na hi thusim hi na ngai no ma hi le like subscribe share ana bolo hite chule thusim se sungwa se hil se wal o ma hi le ki ngai dam chu hi se aban video te ki moto ki taw hite